Id-drittijiet tal-bniedem, is-saltna tad-dritt u d-demokrazija huma t-tlet prinċipji ewlenin li l-Kunsill tal-Ewropa huwa impenjat iħares u jara li jitwettqu fis-46 pajjiż membru. X'marka jagħti s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill lil Malta f'dan ir-rigward? I think Malta is a very good example in general with what we are doing with democracy, rule of law and human rights. But we have in all countries some discussions. Fis-sena li Malta ser tfakkar is-60 anniversarju minn ssieħbet fil-Kunsill tal-Ewropa, bejn Mejju u Novembru ser ikollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri li huwa l-organu fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet fil-Kunsill tal-Ewropa. Wara l-fehma li Malta ser ikollha l-Presidenza fi żmien ta' sfida għall-Ewropa fosthom minħabba l-konsegwenzi tal-Presidenza l-ġdida tal-Istati Uniti u għalhekk saħaq fuq l-importanza ta' pajjiż b'esperjenza f'dan l-irwol. Just have a look with the role on the UN Security Council. Just have a look about what it has meant for the OSCE, leading and chairing the OSCE. And we are really proud to have with Malta such an experienced member taking the presidency right now and also strongly engaged. Wara ruħu sodisfatt bil-programm li Malta ħejjiet għal dawn is-sitt xhur u fuq kollox bit-temi li għażlet bħala ta' priorità fosthom parteċipazzjoni akbar miż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, il-promozzjoni tal-ugwaljanza u l-ħidma kontra d-diskriminazzjoni u l-vjolenza, kif ukoll il-ħarsien tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem li qed tagħlaq 75 sena. Is-Segretarju Ġenerali qal li dawn il-prijoritajiet jidħlu kexxun ma' dawk tal-Kunsill tal-Ewropa u l-viżjoni tiegħu għall-organizzazzjoni. Għal-Embersest qal li fuq net fl-aġenda tal-Kunsill tal-Ewropa illum u fl-aħħar xhur l-appoġġ għall-Ukrajna għaliex fi kliemu mhijiex aċċettabbli sitwazzjoni ta' tkissir, vjolenza u fejn ir-regoli u liġijiet internazzjonali jinkisru. I think the role that we have is to ensure that it will be accountability. That's why we have the register of damage. That's why we must work now on the full competition mechanism. That's why we have with the European Court on Human Rights a court addressing all the violations on human rights since many years in the context of the war in Ukraine, and that's why we are also discussing about a special tribunal addressing the crime of aggression. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa qiegħed iħabbrek ħafna wkoll għal pjan ta' azzjoni favur it-tisħiħ tal-valuri u l-prinċipji demokratiċi.